مبارزه اف تکوشین اف شر چکداری yani bile kesinlikle inkar neke. Spas eji bi xêratina we dikim serçave hatin û dîsa spas ji bo kedave. Belê bîst heftê mehê me kongrekî nû bi navê Kongre Heştan. Cevan di duê kongrê de jî delegasyona Haqparê wekî serokê nû yê Haqparê min bijartin. Pêş hemû tiştî ez spasdarê wan hevala im ku bi dengê xwe min layıq dîtin ji bo serokaytiya Partiya Maf û Azadiyan ji bo Haqparê. Ez minnetdarê wan im jî û ez hîvîdar im ku ez ê wan nedime şermê jî ew wezîfa ku dane min ez ê bikarbim heta ku ji destê min were bi başî encam bidim û bîlmecî. Ez benê ez bi kurtasî em hinekî behs bikin gelek insan naz dikin lê dîsa jî em bêjin ez bi aslê xwe Kurdekî bi lîsê me ji hêla bi lîsê me. Ez mamosteyekê berê me mexdûrê 12 Eylûnê me jî yek ji wan mexdûran im mexabin. Piştî 12 Eylûnê jî wekî 3-4 sala ez bi firarî li Îranê li Kurdistana Îranê û li Iraqê mam di wan şerd û zirûfên dijwar da. Piştî 3-4 salekî dî ez carekî din vegeriyam nav galêt û me dîsa her çend şerdê tund û dijwar hebûn jî me dîsa dest bi xebata siyasî kir. Ewil me dest pê kir kovar û rojname. Piştî hinga çend komel û di salên heştê û neh û notan de jî wekî partiyekê de gel hep û piştre jî dep hate damezrandin. Di pêşiya wan de jî partiyê me hebûn. Wekî Partiya Demokrasî û Guhertinê, wekî Partiya Aştiya Demokratîk. Di wan partiya de jî min gelek xebat kir. Di sazgehên meslekî ew ê li ser mamostahiyê sendikayên damezrandina sendikayên mamostayan de û yê karmendan de di nav koma wê xebatê de ji min gelek karan kir. Piştî wexta piştî DP û HP ku hatine girtin yan ew bûn dîsa siyaset xulasa berdewam bû. Partiyê ku piştî hep û DP hatine danîn duan dira de jî li gorî hêz û karîna xwe min cih girt paşî lê ez yek ji damezrênerê Haqparê nînim. Wexta Haqpar hate danîn şerdê min nemîsaîd bûn ji bo damezrêneriyê. Sala 2022 de rehma Xwedê lê be alîkariya Şêx Melîk Firat û komekî ji hevalbendan Haqpar hate danîn û ji wê rojê heta îro jî ez endamê Haqparê me. Di van 6 salê dawî de jî ez di komîta rêveberiya Haqparê de min cih girtiye hetanî Kongre Heştan. Di Kongre Heştan de jî wek serokê Haqparê ez hatime bijartin. Ew kesê ku damezrênerê yan layengir yan terefdarê Haqparê ne ew bi fikr û ramana dunyayî ji hewû du cidan in. Yani partî bi xwe partiyekê girseyî û gelêrî ye. Partiyekê îdeolojîk û doktrîner nîne. Yani wexta ku partiyekê demokratîk û girseyî be partiyekî têda ji her evê jiyanê, ji her xetên jiyanê, ji her xetên siyasetê reng têde dikarin ciyê xwe bigirin. Bes tu çarçoveyekî neteweyî demokratîk eger deynî pêşiya xwe kî di wê neynikê de, di wê eynîkê de kê xwe bibîne cihê wî di wira de heye. Wekî di Haqparê de sosyalîst henin, di Haqparê de demokrat henin, welatperwer henin, di Haqparê de em bêjin belkî kesên liberal ku jê re dibêjin henin, kesên mütedeyîn henin, heta ji wan mütedeyînan ji wan kesên
حتى ام ببیجن اولدارو و کل گوری شرط شرط اسلامیت جیان خو بردوام دکن جوان کسان گلک جی د کمیته میا ریبرد جی گرتنه یعنی افتوی معنی کو تو مرحله که حق پارج تو کسی را داگرتی نینه یعنی بس یک پرنسیبه کی نهیه کی زده کاروباره کی باش بکه کو داری حق کربه اویل وراده یعنی هر کسی ناف به گرسه حق پاره داد دکاره بس سروک حق پاره جی دکاره وک اندام جی ببینه دکاره بس سروک لقی باجری کی یان قصبچه کی یان قضایی کی دکاره کو هر کمیسیونی کی دا جی بگیره بس شرط چیه شرط اوه کو لایقی وی کاری به ام لمجی انسانا نانیرن هلبت کسی دجی کرد کسی نجات پرست کسی تابع نظام دجی کرد لسروی دنیای و لترکیه او نابنا لاین گیرمه ام بوانا تو تشتکی پاروناکن و کسی کو خساره که مزند دنه دوزا کردستانی دوزا کردایتی برای کشتن و تومدی و خوین ریتن کردستان تالان دکن کردستان کاول دکن و شدادی بسر خلقی و ترس و خوفه که مزن دستاپینن نابرا موان دجی مسافه که گلک مزن هیا ام حوالبندی وان جناکن چونکه پارتی همه پارتی که آشتی خوازه دموکراتیکه ام به هیچ شیوه که تندایتی و دجواری قبول نکن و ام وکی ریا چاره سرکرن و چاره لیکرنه جی تندایتی و شدت نابینن جبری و قاسی ام بحمو هزو کاری ناخواه جروج اول حتی ایرو ریا آشتیانه و دموکراتیک دپارزن ریا شدادی و تند پرستی جی انکار کن و ام لهم بریدت کن ما تشتکی هفبش پیدا کر پاشی ام دوراوی کن بون او تشتی هفبش چی بو؟ مثلا چاره سیر کرنا پرسگیرکا کرد لشارتین ترکیه دا او هواله کو نها دل دانه حق پاره و ده حق پاره دا دخبتن طرف وان مشترک هری گرینگ او کو حق پار برنامه خود نفسان دیه جبوی چاره سر کرنا پرسا کردی لشرط ترکیه دا فدراسیونه که نافچهی پیوسته یعنی حق پار جبوی کردان فدراسیونه که هرمی دخواست که چما به یکی جد بجه نوک پروپاگاندا چونکه او کسی که فدراسیون حق بکه گله که خودی هن تشتان به هن دولمندیان به هن هیجانان و نرخان به وکی چن اگر ملتک دعوه فدراسیون بکه جیرا سه شرط لازمه یک دوی خودی آخه کی به خودی عرضه کی به دو دوی خودی زمان یک به که او زمان بوی عرضه و گریداییه یعنی او زمان عائده و عرضه نه زمانه که بیانیه یا مهوان نینه چونکه ام بیجن عرضه کردستان زمان مهوان جیهن نها لی زمانه که سرکه که به عرضه کردستان و گریداییه یا سه او زمانه که به عرضه کردستان و گریداییه او عرض و زمان دوی خودی دیروکه که تایبت و دور دریج بن اف هر سکال وقتا مثلا ملتی که تا هات نجمه ودو اول که داره دنیای بن بلا ببن حقی وانه که فدراسیونی داخواست بکن ام وقتا بسا فدراسیونی دکن بتایبتی رایدارین ترک جمرات اشتاکی دویشن ادبا و قوصا دبا لترکیه 32 ملت هرن 32 ملت هر یکی و یکی و نافچه که آزاد کری و فدراتیو بخوازه و چه ببه و آها ترکیه چوش و خرابو چو ترکیه خراب به آباد به نظام لی جخینی کرده تو کسی خودی وان هر سک خالا نینه که فدراسیونی حق کربن هلبت حق و برجواندی وان که ملتان هنن حق وان اقالیتان هنن حق وان گروبین چاندی و گروبین گلیری هنن که حق و مافی وان به آزادی ورداین وکی عربا وکی چرکزا وکی ام بیجن او کوم و گروبین اولی حق دوان هنن او حقش دستی وان بلکی هات بستاندن حق وانه که بزمان خواه بخوینن بنفسینن حق دوان دموکراتیک و از بیجم خسریه جی هنن ایک الکه فقط فدراسیون تشتی کی وصانه که
دو نافچهان پیشنیار دکه یعنی دو دولت هم پیشنیار دکه دو دولتین که لسر شرط عدالتی لسر شرط وکویه و بشوازه که دموکراتیک به هفرا یکی تیکی چکرنه به دلداری فدراسیون تیوه معنی یعنی فدراسیون چا که رایدار ترک و گل ترک دبیجه پارچبون فلان نینه زینهار برعکس فدراسیون یکیتیه که نو به قیمت و به شرفه نه یکیتیه که لسر کوله و کوله داریه که پیکاتیه تشتکی رو سانگه لسر عدالته لسر وکبیه لسر آزادیه سیستمی که کتی آوا کرن و یکیتیه که به قیمت به رومت به نرخ و جبونا همو انسانا به شرف فدراسیونه اما که حق پاره جبوی گلی کرد لترکیه فدراسیونه که تخواست انا لازمه هم تشتکی ببیره خوابینن اوجی جاره یک او سیاست رسمی یا فرمی یا دولت ترک او ایدولوژی وان کو اوان 8 ساله دومین حتی نهاتینن ادی اشکره بو تاریخ دانشان کوی نکار به پرسگیره که این ترکیه برای کی آشتیانه چاره سر بکی یعنی او سیاستا کون سیستما ترک ایرو تک چویه یعنی تماشا بکن اقتدار به مخالفت به هرچه به همو پارتی سیستما ترک دی یک مسئله که ده جداهتین دنابر خدا تکد بن و وندات کن بن آخت کن و دگیجنه هودن چونکی دگیجنه هودن او مسئله چیه؟ مسئله کردیه وقتا که مسئله کرد ابو هوله او مخالفت او اختاره نابیجن همو رایدار دگیجنه هودو یک دنگیه کی آهنگه کی پکتینن لدجی کرده او تیوه معنی که لسیستمی که دجی کردایتی هجی ده سیاست ترک ده جیه خواه قایم گرتیه یک یاد دوان یا جه مهمتر سیاست ترک یا دستهلاتدار یعنی اگمن ترک سیاستی سیاست ترک یا کاریگر یا دستهلاتدار جدو تشتان به دو تشتان دکاره جیانا خود بمشنه یک لسر انکارو لسر دجایتیا کردان دو خواگرتی بونا کمالیزمه یعنی همو سیاست مدار همو پارتیین ترک دو تشتی مشترک به هورات کن یک همو به هورا به یک دنگی به یک زمین دجایتیا کردات کن دو herkes yedin baştır dibece az Kemalistim az Atatürkçiyim herkes dare Kemalizmi va zelqan diye peva girtiye ve ki xalasker hiç ideolojiya Kemalizmi de siyaseta Türkiye'de le serped girin brevad bin ligori rayama ev iflas kiriye ev siyaset iflas kiriye levma persgireken Türkiye nehatine çare serkirin çima لورا اف سیاستا فرمی رسمی ایدئولوژی کشیرات بیجن او لسر انکارا کردان هاتیا آوا کرن یعنی لسر رد و انکارا کردان هاتیا لسر تک و ترک هاتیا آوا کرن یعنی لورا بیجن تک devlet تک bayrak تک millet تک vatan تک din جدست ایمان هرد و بیجن تک مریش تک دیک yani ev tekayeti u millibun havkat feraseta Türk da cihi girtiye ku ne sanem rob du rojam se rojam 10 salan ve ferasete jwan mejiya bikole u baveje mejiye ki azad demokratik u aştiyane pek bine dinav Türkanda anha mesela federasyon ez bejmiş vere federasyon tişteki vusane ku ne tenip kurda avadı be yani Türkiye'de milleti Kürt 25 milyon ji erenib kim bejin beli me federasyonu xwast em dixwazin em hemû tarafdarê federasyonê ne dîsa federasyon pêk nayê çawa pêk tê lazime Türk jî îqna bin yani milletê Türk jî lazime îqna bin destê xwe dan ser ujdana xwe bejin babo ew tiştê ku ji boî me heqa ji boî milletê Kurd jî heqa yani tiştê ku ji wan re heq ji me re heq bê eger ji Kurda re qebehet bî
ev ne biratiye, ne dindaşiye, pala dibêjin em bira hevê dînin, ne dindaşiye, ne biratiye, ne dostaniye, ne hiç tiştekiye. Sedemî qasî ev siyaseta Türk, ev fereseta Türk gereke were guhertin Türk siyaseta Türk jî ji ser wê xeta tekane û Türkane û millî lazim e xwe azad bike li ser çi were damezrandin li ser rengûrûyê axa Türkiye ku jê re dibêjin. Ew ji çi pêk hatiye ezbenî Türkiye welateke ye pir deng e, pir reng e, ji gelek çandan, ji gelek olan, ji gelek dînan, ji gelek milletan, ji gelek kêmgelan, ji gelek eqaletan pêk hatiye. Lazım e ji bo ku sistemekî welateke wiha pir reng da bimeşe lazım e sistema desthilatê rejim jî li ser vê heqîqetê siyasetek ji xwe re peyda bike siyasetekê nû. Pirsa here mühim ev e. Ya mühim ev e ku berî 100 sala, berî 85 sala siyasetekî ser tekane û Türkane hate avakirin û ew ê din hemû hatine redkirin û ev siyaset hê jî meqbûl e li cem kî? Li cem rayedarên Türk. Em vê yekê qebûl nakin. Divê ew siyaset biguhere. Belê, em vê yekê tu car ji bîr nakin. Em Kurd li dunyayê da 5 milyon zêdetir nüfusê me heye. 5 milyon Kurd di nav wan de ji 40 milyona zêdetir, 45 milyona zêdetir Kurd Müslüman. Ev heqîqetekî ye. Em nikarin vê heqîqetê inkar bikin. Em partiyekê wisanin ku tekoşîna rizgariya wî 5 milyon insanî dikin û ku ji wan 45 milyonê wî Müslüman in. Xulasa rêya partiya me bi Müslümanan re bi oldalan jî dibe yek di vê meselê da. Dibe yek. Yani li hevû du dixurice. Yek. Ya di duan em İslamiyetê wekî kulturêk, wekî kevneşopiyek, wekî medeniyetek filan qebûl nakin. Em İslamiyetê wekî dînêk û baweriyekî berfireh û axirîn qebûl dikin. Çima? Hatta haqqê Kurda heye ku bi dînê İslamê kubariyê bikin jî. Çünkü yekem millet Kurdin ser wê dinyayê ku İslamiyeta xwerû, İslamiyeta saf, İslamiyeta zelal diparêzin. Ew milletê din ku xwe Müslüman dikujin bi taybetî jî ku ji xwe re dibêjin Müslüman û welatê Kurda nav xwe de dabeş kirine zulm û zordestiyê bi ser Kurda wa dibarînin. Ew bi xwe kê ne? Erebin, Farsın, Türk'in. Ew bi xwe ewilê Türk'in paşî İslam'ın. Ewil Erebin paşî İslam'ın. Ewil Farsın paşî İslam'ın. Tenya di dünyayê de Kurdin ku ewil İslam'ın. Hatta ve hatta nav milletê Kurda baweriyekê wisa fira jî heye. Yani em hemû Müslümanin em zirar nedine birayê xwe ye Müslüman filan. Di gelek serhildanê Kurdan da ji dîn bûye faktorekî ku insana ji rêya tundayetiyê cuda kiriye. û bi kêrî millet jî hatiye gelek cara. Ême wek partî em di navbeyna bawermendiyan de piçûkiyan mezin ferqetekî danayînin. Belê hevalê me mümkün e êzdî jî hebin, hevalê me ez bêjim hevalê me Müslüman çünkü em gelek em bi xwe zorbe Müslümanin yani. Ya ama jî eqaliyet ez bêjim. Mümkün e ku camelekî Ermenî jî were bêje belê ez bername Hak Parê qebûl dikim ez tarafdarê federasyonê me keremke dikare partiya me de jî xwe bigire. Yekê Türkmen were bêje wekê yekê Türk were bêje ez bername çünkü henin jî partiya me de. Ez tarafdarê me belê ez heyranê bername me dikare partiya me de jî xwe bigire. Yekê Elewî, yekê em bêjin Cûhî, yekê Yahudî, yekê Ermen, yekê fila Vakta ku bername me qebûl bike em dergehê xwe jî rê nakirin. Lê Müslüman jî tê da û Kurdê çep û rast xwedî yani rayedar, xwedî bîrû bawerî. Em îcaze nadin ku kesek fikrê xwe, ramana xwe bi ser partiyê ve hakim bike. Bisapîne. Em îcaze nadin evekî. Herkes heqê wî heye xwe di partiyê da îfade bike. Lê heqê tu kesî tinene partiyê bixe bin bandora fikr û ramana xwe. Sistema me wiha ye.
خدای مزن هیویدارم کو شیخ سعید و سید رضا غنی میوان ببن یعنی تتزانی چوانه شیخ سعید و سید رضا هر دوک جی نرخه کی وی ولاتی نو هر دوک جی جیانه کی ملول لزلال آشوتنه يعني او ظلمة كل سيد رضا والشيخ سعيد افندي هاتيه كرن نه قابله كو تو وجدان قبول بك ما ترك ونا عرب ونا بورتكيزي ونا اوروباي ونا الماني ونا امريكاي çünkü غدره که گلک مزن اجوارا ببیج مثلا جبوی انسانک تشته هره نخوش هره کوز بدن امرو به اشینه چیه تو زنی او تشت او کو مروف لبرچاو مروف حسکریه که مروف وره کشتن اوی رجمه سوز دایا بان سروکی کردان یکم آخرین دخوازیه وان جیش دولت او بگوتنه من يعني كري من بريا كري من بعلقين من ناوي از دار وكرناوي البرچاوي خود بينم گوتنا اري بشتينگا برعكس يمكن البرچاوي كريوي بدار وكرنا جبو سيد رضا ويتشيد وجينوسا بله دخوازيه كي الشيخ سعيد جيه يعني اوجي تشتكي بجرانجي بجي يعني اسچما بيكي بجم انسانك كود بدناوي دا وجدانك هبه نابكو في نحقية قبول بكيه همو تشتينه بدري فقط اف جامعه ده اف وك نفر وك ميليتان ده نظام دجي كرد دا سرکشیت کن تازه ویرولی به دست خستنه و دوی نظام دجی کرد دا آنتی کرد نظام دوی ده وظیفه خواه دولت کور پیکتینه از بدلو جان رسوات کم تفو باراند کم حتی او کسی که دعوه بیه که او انکارا وی ملتی تکه انکارا نرخو برجواندی و هین و هیجان وی ولاتی تکه gelek به هیچ شکلی نه دولت نه ملت نه جی هزین دموکرات ولات پاریس ویه که قبول بکن ام دجایتی الهمبری وی کارینه افکاری که نجات پرستانه و نابکو وجدانه که پاکش و تمیز جویه که را ارینی بکن مثلا کرد چونکه تحالک ده مثلا وجدان و مرحمت و عدالته اگر به یکی را وجدان تو نبه عدالت تو نبه و مرحمت تو نبه تو نکاری انسانیتی لبنداوی بکو انسانیتی بکه یعنی فکر رامانه که انسانی و مروی بینه چی جبری و قصی اف جامر اوه کشخورا وان مراجعتي ولايتي تكن بجملة بيكري سيد رضا رابا وناوي الشيخ سعيد ورا خراكن ابن نجات پرستن دشي كردانن وخطركي جرك مزنن لازمه ام حمو ولا تحس رينتنا وان خراب كارا جبوي چي يعني انسان چما دست دگرنه چكو داد كونه كولانان ميدانان چما شر چما أنا برا تو ملتك جبوي خوات دورمجي حلق سواشي نابي كاس نابي كو مالاوي سري ورا خراب كرن هلوه شاندل مالاوي خراب ببدستي بي كي جا ملت رابوي قلت از هم سواشي تخوازم هم دورمجي ياد دوا يا مهم ترجي جبوي چي يعني هزيك بارتيك يا ملتك دست باوجه چك چما يعني كي جا شرطي دا شرعي چي داري تهماتي و تيروجيفيد ها او هزي كي كداوا شري چيدادي بك لازمه او ري و ريگز و شيواز و اولاغ ديموكراتيك حمو جيتو نتيجه كي نكاربه بگيره او بيكه تو ري و بند البرينه ما بن بيچاره مجموعه بن جبو حق خو برجمندي خو تشتي خو تو ري نما به حمو ري لوان گرتيبه وي چاخي تو چاره نما دست داوج سلاح جبوي چي
Yani مرov çima şerê çekdarî dike ji bo çi lazim e mebest û bernameyekê mirov hebe wanî ne yani kesekî ku yani ew grup yani ew partiyên ku di dünyayê de şerê çekdarî kirine bernameyekê wan hebûye feraze bername hebûye ku dave kirine li dewletan li împaratoriyan gotiye me wek millet dewletekê serbixwe dibe ew dewletê ew împaratorî jî gotine na tu çareyekê danûstandinên demokratîk jî nabera wan de nemaye hemû rê hatine sedmandin ewan jî mecbûr bûne berî qedîm dest avêtine çek û şerê çekdariyê kirine lê eştera tiştekî bêjin dünyayê da bi rêya şerê çekdarî di vî qonaxî de dewlet nînin ku ava bibin sê çar dewleteke hene bi rêya sîleh hatine ava kirin wekî Guatemala wekî Angola wekî em bêjin Gine-Bissau filan ew numûneyên taybetin yani feqat hemû dewletê serbixwe li dawiya her du şerê cîhanê bi rêyekî aştiyane hatine ava kirin yani rola çekan têda neleyîstiye paraza dewleta Sûriye dewleta Iraqê piştî şerê cîhanê hatiye ava kirin yek gulek jî navetine ji bo avakirina dewleta Iraqê kê sekiriye ku ji bo azadî û serxwebûna Iraqê şerekî çêbûye tiştekî wisa tune heye na Sûriye Lübnan evên rojhilata navî nedêrim yan evê Akdenizê Yemen Fas Tunus Cezayir belkî Cezayir şerekê çekdarî hebû filan lê du tişt yek divê tu ji bo tiştekî ji bo armancekî ji bo bernameyekî tiştekî tu şerê çekdarî bikî du divê tu rêya te nemabî ku tu dest bi karî bikî bira ev camerên ku behsa devrimcî heq savaşê dikin evî milletî qrediyekî mezinda wan ew xwelî serê xwe bikin ewan wî qrediyê vî milletê qîmeta wî nezanîn milletê Kurd got ve 20 parlament divêj keremkin ji were 8 parlament û behsa xweseriyê özerkilik û nizamçî evê dikin keremkin 110 belediyê Kurdistanê yê Tirkiye ciyê ku Kurd têda henin keremkin bidin han îdare bikin 110 belediye şaredarî nav wan da sê çar evî şaredariyê dibezin wekî Wanê wekî Diyarbekirê wekî Urfayê wekî çend şûnê din evan wî qrediyê ku milletê Kurd dabû wan pêpez kirin bin pê kirin yani bêhirmetî û bêsiyanetiyekê mezin nîşanî îradeya milliya milletê Kurd kirin bira tu ji bo Kurdê Tirkiye mehewce du şerê çekdarî bikî şerê çekdarî tu ji bo çi dikî ne tu dibêjî min Kurdistanekê serbixwe navê tu federasyonê jî înkar dikî tu bayraqa Kurdistanê jî înkar dikî tu dewleta Başûrê Kurdistanê jî înkar dikî çi qas xêrekî ji bo milletê Kurd ser vê dinyayê xwe de ala daniyê tu hemiya înkar dikî tu dibêjî xweseriya demokratîk tiştekî ecêb ku dinyayê de tu modelekê wisa tune yani rejimekê wisa tune ji xwe we bihîstiye dinyayê de demokratîk özerkilik yan öz yönetim niha meselê wan çal û xendeqan de behsa öz yönetimê kirine wan camêra bira öz yönetim tiştekî ekonomîk e hûn dizanin li tarîxê da li cihekî hatiye cerbandin ew jî li Yugoslavyaya dema sosyalîzmê da grubekî ji Yugoslavyayê rabûne dawel dewleta sosyalîst ya Tito kirine gotine Tito efendî tu li gorî sosyalîzmê nikarî vê ekonomiyê bi rêva bibî grubekî peyda kirine gotine berêz Tito tu xwe bide alî öz yönetim emin yani îdara xas emin em ê ekonomiya wî welatî aboriya wî welatî sererast bikin em ê werin ekonomiyê sererast bikin carekê dî teslîmî te bikin navê wî jî danîne öz yönetim hêca öz yönetim xweseriya demokratîk cumhuriyet tek vatan tek bayrak tek devlet tek mehewce ji bo van tişta şerê çekdarî bikî ev şerekî ji bo menfiatê Kurdan nîne ev şerê wekaletê ye yani vekaleta hinyan girtine vî şerî li ser navê wan didomînin ne ji bo berjewendiyê milletê Kurd milletê Kurd şer naxwaze
ملت کرد ایرو ام وک حق پر ام زنن کو رین هر چقاس دجواری هبن تنگاسی هبن و آزادی زیده گوری دل ما برفرح نبن و دموکراسی کی چارکنار دموکراسی کی قایم تنبجیل ترکیه فقط ری و ریبازو امکان و گنجان هنن کمو برو ری که آشتیانه و دموکراتیک خباتی بکن ام نکارم تشتی این کار بکن نمونه اوا نمونه نه ممکن بگم 12 ایلونه ده تشتکی و رپورتاجی که واب که ممکن بقی نه باشه نه او جامعه بخواد که من ده تلویزیون ده کرسی پارلمانتوی ده بیشتر کردستان و جارنا ملت کرد و فلان و بیوان او سنه ری کی دموکراتیک اگر نبدله مجیبه هيا او حتى او امكانج مليونا يكجي دست مروف ده هبن لازم امرو تنزلي تشك وسلاح نك چونكي تشك وسلاح مال خرابينا مال ويرانينا اگر مروف دست قدين سر وجدان اخو بله نحقيق جلك مزنه كو زاروكيك نبرزاي خو نبدل خو بداري زوري يام بخاپاندن يام بشوي كيدن چوبي چيا يعني هلكشي بي چيا و چک دا بی دست خواه دوی تمن خواه بچوک و نازنین ده دبره شر دا بدناوی هات به بریندار کرن یان جیان خوش دست دابه نه ممکنه تو وجدان هکوی تشتی قبول بکی از جی قبول ناکی او یک یاد دوا برا مثلا زاروکم پچوک و شوی نوان آب بر بچیا و که مثلا ایرو مثلا ساله کیه نخیر 40 ساله افتشت به از تشت که دیج ورا بجیم بالکشتر 100 کس 100 دا یک لوره هر یکی زارو که کیوان چو بد و 100 زارو که نه حقا سوه لی ده مدت بوری دا 40 ساله و حتانی ایرو 22,000 زارو که کرده hatine kuştun. Ev amarekiye. 22,000 insan ku temen evanş hevda berjiyetir. Dibi şerek krej de hatine kuştun telef bune. 22,000. Başa ujdana ku iro rabuya piya. Je 40 sala ve ujdanlı ku bu. Çima ujdan beriya 40 sala pikerinat. Belki ve roje ev ujdan sazi دناف ملت چیبه بوها بلکه حب قاز انسان 50,000 انسان نهاتنه کشتن فقیر خورته ترک جبای عسکری هاتیه ده چلچیای کردستانه ته کشتن حیف گنجه کرد شونه کوهره دبستانه ده چه شرعی چکداری ده چه عسکری اکی دکشه تشتکی به وجدانی سیستمی کی یعنی وسان کو دل مرو جي عاجز به دلهم روجي ديشه ليه دبر دا تشتي معقول هنن دبم روان تشتي معقول بهالوستن سياسي روجانه نگو هرينه يعني مروف وان سياسة خوي روجانه دا نكم معلزمه چونكي اف تشتي كي وصانينا مثلا ستيرين چاوین دایکان جبوی زارکین خویت 15 سالی 20 سالی 12 سالی مرون وان فرمیس کن وان هستیران نخه آلت د سیاست خوی روزانه ده افتشت غلطه بله حقك او دعوة زاركي خو بكن فقط وظيفك او دولت وانج بي ازاري خلاص بك يعني او جيل ورا رو نشتنا ما او تشارجيه چاره سريه نه يعني وي هدف دستو بي خو باب ده هر چي زاركي وان بينه بده دستو نخير اف دولتك قديمه 8 سال 100 سال سربيا استخبارات طبعا هي هزن اولكاري هنن لشكري هنن نظامچي هنن ميت هي اوانه حتى انتكارن ببيجن كو دوي كاري دا بلكي شريكي هفجيبن يعني ببيجن شو برا ما قياف دولت نزانه كي چتكل لكوية سبب كيه ها تمام 20 روز لوي داري مادام وكي فاعل دو دولت هاد بينين يك او آلي يك في آلي هرن هناك جبال ولايات اوي دولتي رونن جوانجي دا خواست كم لا اوجي آلي كاري بكن نكو في چالاكي او ملت شقرب كم ملزمت سياسته دا
sana حقێکی ڕەوایە داخوازیەکی ڕەوایە مرۆ لە زارێ خوا بپرسە مرۆ داوە بکە و زاوری مرۆ وەرە ماڵا خوا vegere telef nebe neyê kuştin tiştekî xwezayî ye normal e û kulêke di dilê dayîkan de lazim e ew kul were çareserkirin fermêskeke hestêreke li ser rûyê wan dayîkên bedbext ez bêjim gereke ew were çareserkirin bi kurtî ya here mühim ew ku ev şer were rawestandin yani ev du hikûmet ji du devlet du hêzê qaîm ji pêsîra milletê Kurd hilweşin herdûk jî xesarê dine milletê Kurd yek jî înkar dike nahêle ku milletê Kurd heq û berjewendiyên xwe bi azadî heqê xwe yê xwezayî bistîne û bi rêva bejiyana xwe li gorî xwe serarast bike ya din jî dîsa ew jî derdikeve aynen heman rê çünkü ji du şaxê cuda ve derketina rê di yek nokteyekî de digêjine hev yek ji wan jî li gorî menfaetê milletê Kurd û Kurdistanê hereket nake sedemî qasî hev herdûk siyaset jî şaşin mesela wan dayîka bi kurtasiye ez tiştekê dî jî bibêjim erê baş e yani 20,000 xortê Kurd müddetê 40 sala da hatine kuştin xwedekî ew ujdanên sivîl ew rêxistinên medenî ew partî ew ronakbîr ew müzîsyen ew ilimdar ew rayedar ew lêkolîner ew hêzên parastina zarokan çocuk esirgeme kurumu ku Mustafa Kemal bi xwe daniye û pê kubariyê dike ew partiyên dilxwaz û demokrat û pêşver û komünîst û sosyalîst û filan û filan û filan û filan li ku bûn hetanî niha çima ew bi camerî derneketine qadê û berê xwe nedane hêza çekdar û jêra negotin heqê te tune tu van zaroka bi vî şeklî bibî çiya ka ew ujdan ha îro rabûne dibêjin filanî bêvan divêt siyasetê de tiştê wiha miro neke mezhebe yani hissên hissiyata insan ne tiştekî wisa ku mirov pê bileyze li ser wê hissiyatê malzemeyê siyasî ji xwe re peyda bike belê camêran hermetan heqê wan e ku dawa zarekê xwe bikîn lê belê wazîfa here mühîm ya devletê ye ku zarekê wan bîne teslîmê wan bike û dewlet dikare jî bêrîşî bike eger bixwaze dikare gereke ew dayîk vê yekê baş bizanbin ev devlet eger bixwaze dikare sibê zarekê wan hemû bîne teslîmê wan bike çünkü wallahî billehî dizane yek bi yek li kûne ço nizanbe dizane dê bila bîne teslîm bike lê nayê hesaba wan çünkü ew sistem ew çalakî yani ev mübareze ev tekoşîn ev şerê çekdarî yani bila kesekî înkar neke pêş hemû tiştî bi kêrî wan dewletê karîger û emperyal û bi kêrî wan dewletên ku Kurda dagir kirine zêdetir bi kêrî wan tê Rica dikanekê te eger hebe bira alışverişa te baş be û qezanca te baş be û tu gelek qezancekê mezin jê bikî tu yê çima dikana xwe bigirî kes dikanekê baş û têkûz nagire hemin tu qezanc dikî tu çima bigirî bi destê xwe mesele jî ev mesele ye şerê çekdarî wan her çar de devletên ku Kurdan da xwe de parvekirine bi kêrî wan tê ji bo wan ji bo Kurda xesar e ji bo wan qezancekê mezin e ji bo devletê emperyal qezancekê mezin e pirs çi heqê çi wezîfa xortekê Kurd heye ku here li Reqqayê canê xwe bide feda bike çima babo ji bira çî Reqqayê bila xortê Reqqayî xortê Ereb eger Reqqa dibin dagirê dabe eger hatbe dagirkirin dorpêşkirin bira Reqqayî bixwarin menfaetê xwe biparêzin ew xwe têne bira nav keyf û sefayê de nav dolara da avjeniyê dikin xortê Kurd diçine Reqqayê ji bo wan ji bo parastina Reqqayê ji bo petrolan Reqqayê canê xwe feda dikin şansiziyekê mezin em bixwe jî bi hiç şêweyekî li kê dera dinyayê dibe bila bibe em desthilatekî yekane aslen qebûl nakin di ciyê ku
civatek per reng û per deng be divê her dengek her rengek nûnerê xwe hebe di rêvebirina jiyanê de yan di tayînkirina sirûşt qedera xwe da ya hatina xwe da û hêzekî mayînde be yanî ciyê xwe saxlam be ji bo çi ji bo birêvebirina yan qayîmkirina menfiatê derdora xwe milletê xwe qewmê xwe mala xwe malbata xwe na meselê Rojavayê Kurdistanê esas meseleyekî pir giring e yanî ev projeyek e û li pişt vê projeyê jî aqlekî bilind heye aqlekî veşartî û bilind aqlekî tevgîr yani aqlekî wisa ku siyaseta xwe bi rêya hina bi rêva dibe ne bi xwe ne bi neferê xwe ne bi eskerê xwe ne bi sazûmanê xwe ne bi rêxistinê xwe lê bi aqlê xwe hinekî hêza ji xwe re peyda dike siyaseta xwe dimeşîne Rojava mesela PYD û NKSî do xeberekî parva kirin gotin ew qedexên li ser NKSî hemû hatine rakirin hemû NKSî azad bûne esas şirovekirina vî tiştî jî rûreşiyekî mezin e ya wê çawa Kurdekî welatparêz Kurdekî em bêjin welathiz ji aliyê Kurdekî dîwê were girtin yan radestkirin yan xulasa zindan kirin Allah Allah yani çima me jî welatekî azad divê tu jî welatekî azad divê mümkün e ku me jî me ji hemû duniyê cuda bin tu yê çawa min radest bikî çawa min binçap bikî yan bigirî zindan bikî pêşîl me bibirî tu bi çi heqî tu pêşîl min digirî ku ez nekaribim ji bo azadiya welatê xwe tiştekî bikim xebatekî bikim carê ev ne tiştekî demokratîk e bi yekser divê mirov tarafdarê yani rayekê wiha fikrekê wiha ferasetekê wiha nebe yani aslen nayê qebûl kirin ew şêwaza desthilatiyê ku bi vî şekilî dewam dike li Rojava ya herî baş çi ye ya herî baş ew e ku hêzên welatparêz hêzên demokratîk ew ê welathiz her çawa ku li Duhokê li Hewlêrê mutabaqatekî navbera wan de hatibû çêkirin bu alîkariya Cenabê Mesûd Berzanî gerek e li ser wê astê li ser wan hestan li ser wê nexşeyê herkes xwegirtiyê wê rêbazê be û karûbarê Rojava wira de wisa were ajotin eva yek ya herî muhîm jî Biramletê Kurd wira kantonan xweseriyê û nizam Bakurê Rojhilatê Sûriye û filan tiştê wisa ecêb naxwaze milletê Kurd masûmane milletekî bindest e dixwaze heqê xwe yên çandî millî û demokratîk werbigire Kurd tê kelamê ev e û ji bo şerdê Sûriyê jî ji bo Kurda çare here berçav û here nîzik û here di şertên îro de baş ya kêm sîstemekê federal yani ew kesê ku li wira ji bo Kurda sîstemekî federal neparêze û ji bo wê yekê nexebite bila nebêje bi menfiatê Kurda li wira tê dikoşim yan xebatê dikim çünkü tu formûlekî dî Kurda qayîl nake yani ew formûlê ku na ew pêşkêştin û em bêjin koloniyan ava dikin û kantonan açê dikin û nizamçî tiştê wisa xerîb ku ser wê dinyayê jî tu nemin ji xwe tiştê wisa niha tînil Kurdistanê bijî dikin tiştê ecêb ji bo xerakirina feraseta milletê Kurd kanton çi ye yani tu dikarî mixtariyetekî ji xwe re çekî asl û asasê wî jî Kurd e û kurdewar e û dikarî dawa mixtariyetê jî bikî tiştekî bi asla û em bêjin yani ji vî welatiyê jî ew sîstem di vî welatî de gelek mixtariyet hebûne hêmanê Osmaniya de mixtariyet hebûne beglik hebûne emaret hebûne yani herkes hatta federasyonekî navera Kurda û Osmaniya de jî hatiye çêkirin di salê 1514 û 15 de filan yani tiştê wiha di vî welatî de çêbûne yani tu yê çima tiştekî xerîb bînî di nav
çanda Kurdî da bicî bikî. Eger te tiştekê wakir armanca te ne berjewendiyên Kurd û Kurdistanê. Armanca te ew ku tu mejiyê Kurda xerab kî. Ev xizmeta wê dike. Ew ji bo parçeyekî heqê min heye ez tiştekî bibêjim. Çünkü em wisa xeyalperest dînin ku em li vira rûnin li ser kursiyê xwe nerm û germ û qedera çar parçeyê Kurdistanê tayin bikin. Ew ne karê me. Ew karê kesê dinin yani. Lê em dikarin helbete ji bo bûyerê wan parçeyê din ê Kurdistanê jî pêşniyarê xwe bêjin yan raya xwe bêjin yan tiştê xelet yan tiştê rast û ra bîn nezmên. Heqê me heye. Feraza yani وقت referanduma Kurdistana başvuru da me piştevanî lekir me got heqê milletê Kurdê ku qedera xwe bi destê xwe tayin bike û heqe û lazim e ku hemû dinya rêz bigire li encamên referanduma başvurê Kurdistanê. Vesselam. Lê me tucar negot ey Serok Barzanî vî bike vî neke. Ey hikûmeta Herêma Kurdistanê ev bi rastî ev dereve. Heqê me heye wisa tune. Em heddê me jî nîne ku em دخالت کاروباری وان برای توی پارچه دن ای کردستان بکن. هلبت کردستان یک دولته. لی هر بشکی دا ملت کرد شخوره پرگالین تکوشینی و اوی چکریه خبات چکریه او جی پارتینه او جی دلگوری شرد خواه لگوری حلومرج خواه شرط کن یان دخبتن یان خبات سیاسی کن. کردستان ایرانی، کردستان عراقی ya Suriye u ya Türkiye. Li haqqê me heye em ji bo Kurdê Tirkiye tiştekî pêşniyar bikin. Peyama min a dawî ji bo Kurdê Tirkiye ji bo demokrat hêzên demokratê Kurdistanê ne tenê milletê Kurd jî carekî dî ez dibêjim. Ew kesê Kurd Kurdistanê da dijîn Kurd bin yan ne Kurd bin. Ew her kî bin madem em hevgelatî hebin heq û menfiatê me gerek wek hev bî. Gerek doz û dawa me jî azadkirina welatekî xweş û asûde bî dawa me müşterek jî ew bî ku divî welatê de em şad û bextewer bikarbin bijîn sîstemekê wisa pêk weres. Bang li hemû kesên welat hez û welatperwer dikim. Mümkün e ku fikrê me ji hevdû cida cida bin. Hinek ji me komünîst bin, hinek ji me şeriatxwez bin, hinek ji me liberal bin, hinek ji me devrimcî bin, hinek ji me tiştekê din bin. Fakat mit serê destpêkê da jî got mesela vekî Hekpar ême yek tiştekê me hevbeş heye ku em hemû fikrê me çi bin bila ew bin em pêva girê dayînin. Mesela çi? Mesela bernama Partiya Mafa Azadiyan bernama Hekparê têde çinivsandiye ji bo milletê Kurd şerdê Kurdistana Tirkiye da federasyonekê bi namus bi şeref li ser temelekî aştî, adalet û azadiyê ku hatibe avakirin biratiyekî dilsoz, dilnerm, dilgerm. Vekeviyekî bi şeref sistemekî ku mirov serê mirov pê bilind be. Sistemekî wisa. Ev ê çawa pêk were ne tenê bi xebatê Kurdan me wî jî got lazim e Türk jî erênî bikin ji vê îşîra. Lê yê me Kurda ez bang dikim li hemû Kurda ku herkes li dor çerçeveyekê wiha millî û demokratîk bicive. Yani vekidin tu rêyametine eger hûn jê re dibêjin yekîtî serçava yekîtî. Eger hevkarî serçava. Yek tiştekê ye li ser erdekê saxlem li ser erdekê wisa ku ji binê piyê mirov neşamite herû daîm li gor guhertina sîstemê li gor guhertina rojevê axa binê piyê mirov neşimte viyalî mirov neçewnê li ser zemînekê saxlem hevkarî serçava yekîtî serçava şert çine bernameyekî millî û demokratîk û Kurdistanî. Kê tiştekî wa dixwaze û rewa dibîne bila keremkê were ferm û em bi hev re bixebitin. Êdin heta mirov dikare şêweyekî şêwazekî sîstemekî peyda bike. Ji bo hevkariyê, ji bo hevxebatiyê, ji bo hevgirtinê filan û bawan. Ya mîhîm ew ku mirov li dor wê bernama millî û demokratîk bikar be bigêje hevûdin.